جبر إيرشا بميتوران لسر ريبندن أولهية هروها ميتورين تاقينر كوميدا هندرين آب سر انجمان رقا سيفيل دا بريارا قەدەغەکردنا چونه و هاتنا ميتوران دا ناوەندا پارێزگا رقا دا درخست و بريار جي بو سدما درخستنا آلوزيا لف و تبگر ولاتيان بكيمبونا آلاوين و گوهستنا گشتي. بالنسبة للأمور داخل المدينة جبو و گوهستنا دا ناوەندا باجار رقا دا باجار پێویستی آلاوین و گوهستنەیە. دما بوری 100 باس د ناوەندا باجر دا کار دکر نها تنه 15 باس هنه. باجار پێویستی به 5 باسی دن هەیە. قەدەغەکردنا میتۆران gelek dengvedan bixwara anî. Ji ber mîtor yek ji alavên veguhestinê serekeye li cem welatiyên Reqqa ku beşek mezin ji wan pê karê xwe yê rojane çareser dike û biryara qedeğekirnê rewşa gelekan dijwar kir. Mihemed yek ji welatiyên Reqqayê ku mîtorê xwe kiribû erbane û pê debara jiyana xwe dikir. بالنسبة لقرار الماتورات جبو بريارة قەدەغەکردنا ميتوران بشك مزن جولاتيان زيان جي في برياري ديتنا من لفرج خور سبزة دفروت ومن بميتورا خو سبزة خو طاني ونها از روجانه بريان ددم جبو بريارة قەدەغەکردني ام بهوينا جو اف بريار بيگو هرتن کومیتا هندرین جزاین گران جبو این بریارا قەدەغەکردنê derbas kin daniye û welatî jî bihêvîne got ev biryara bê guhertin. Bi kêmayî di hin saetan de qedeğekirin bê rakirin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Reqqa.